Tuyo kaunti ya Kitui kana Minisita muviani wa mathau, kithio na mivae silikalini ya Kitui Phoebe Mutemi niwaweta kana silikali ya Kitui iithiwa iinengane Kilungu cha miongo 3 yulwa yana cha uthukumi wa milati ya silikali ya kaunti ya Kitui kuya Amuika kuyanana na wendekethio wa Governor Julius Malombe na katiba kandi ya Kenya. Mutemi ainena kavindani kala watongwesya chathi cha kutania Amuika kaunti ya Kitui kwanzani cha skulu wa musingi wa Kauwi Kitui cha utholoni wa Sua ingine wamenda Amuika kwikala nesa matolika mituoni mithuku na kutumiwa nai ni ateti ikulu anduthi. Onesmus Chalo na mauvoa. Minisita muviani wa mathau Amuika, kithio na mivae silikalini ya kaunti ya Kitui mwandu Phoebe Mutemi ni watongwesya chathi cha kutania Amuika kaunti ya Kitui kila chatua kiwanzani cha skulu wa musingi wa Kauwi wala kilioni mbunge cha Kitui cha utholoni wa Sua vala ainena na Amuika 10 milioni mbunge nyanya sa kaunti ya Kitui alama epikitendini wa chathiki wa weta kana Kilungu cha miongo 3 ulwa yana chama ya slikali ya kaunti ya Kitui kitha kinengwe Amuika alama na mamutha me mwanya ondumwa na akanoka na kumwakilia kiukwati. Tani Minister ola ungame culture, gender, youth, ICT, sports and social services. Nye tamuni na tani yeto kilioni kiu according to the law ya sasa kana 30% of every procurement opportunity ya ile itakodikwa youth, ya ile itakodikwa women, ya ile itakodikwa PWD na ndala vulnerable na taide tebo neto kusisia nesa wese kwethia mayouth maitu ne mabikiwane siendo isu. Mwandu Phoebe ni wamenda Amuika kwivetangana mituo mithuku ta kutumia ndawa cia kumila aimenda mumaluka na kuosemenya mau ya silikalini ya kaunti ya Kitui mate kutumwani ateti nai. Mayouth betekele ina asiono ona vala ni tukwasa 30% yeto mayouth lakini ito mayouth twelea kumela to apply uko tweso kwa atatu agency kana to asiata kwa uto trainwa tosa companies na ito tumele neto weka na bae opportunity ikakwethe la Williams uketi kila mundu akutumie nondo wa benefit yake mwene nikwira jitu isi andu wengi nimeukiletie na mesi the vulnerable nikanama utumie na mautumie nai. Nake Minisita munyanya muviani wa kisoma kasio kataitas niwaweta kana silikali ya kaunti ya Kitui ni kweli imanisisia kiuvundi na kana Amuika kukwata umanyi wala matonya kutumia kwiyukilia na kwata waziri wa kisoma nenda kwa asia ninena nenyu wanalika nondo mwena vinya kisomo alama define ya education masia the process ya acquire is the process of acquiring knowledge skills, values, attitudes. Na sinduisi si bata muno. Ndombewe musomu na ndwena values. Ndombewe musomu na baina skills wena sio. Ndombewe musomu na your attitudes are always negative. Ndombewe musomu na ndwena knowledge. Education is the process of acquiring all those things. Governor Witu, His Excellency Dr. Julius Malombe, na muwango musiomu no ni kwondu wanarika kume-empower through education by offering good and quality training for our youth. Nikanato ikakutinda tukia kwina employment. Na wiyovo avisa wa maundu makusobya mawithio Lucas Mombe wa ikundeta ya kisilikali ya NSV na ile ithito ivanda meti na kukitana mawali kumanzeve na uletho kitwenthini wa jathiki kunena na Amuika no amenda Amuika kwikonya maundu ni ma uimina muno uvandi wa maliu ma kuthosiano kana kwiyandika. So I would like to request parents who are here, kindly allow your young people to own a portion of land. This is where they will exercise some of the skills in climate smart and in agribusiness. Maybe a land whereby they can set up a tree nursery, a land whereby they can grow vegetables. Let them have control, give them liberty to own a land. Ingi Minister witheka silikalini ya kaunti ya Kitui mwendando na wala somoneni wa Governor nthini wa chathiki ni wamenda Amuika kutumia uthiule mawithio lukoni mo kwiyukilia matekwetela mawia ma ofisini. Televota mlingi movo Mutongo TV kuma skulu wa musingi wa Kauwi ula wikabati Kitui cha utholoni wa Sua kaunti ya Kitui. Neta Onesmus Chalo.